Kardom karbing longra don pansame apor melong to si putona tumang no angtulo sipini litum kachethan ponje lake non winter session parliament long cheng pontanga lo sela da kopisi ka debate som uploadang te one nation one election aphuthak si bisi ka chingwai pasik ponlo asi one nation one election plotang te that time isi lapen ke election sitame batai si dopon chotpo labang so puthak si halada chi discuss ponlo BJP to mahin pen a bill one lo lapen ke che debate lo lapen ke haladak opposition atum in the alliance atum pen sitame opposition lo la se hala ke bang so bill ke papa ji phan mate introduction part di la ka chingwai ponje phan sitame hada voting system nang ko apo se hala dak voting system sitame bi pon lo la se hala bang so voting system hot sitame pu NDA alliance tum ben ke 268 ana votes long pon lo la pen pu India alliance atum bang ke 198 lom siri long pon bon ho lan long pon lo la pen abila bang ke to chingwai nang pu bang ke pass pon de lo la se chingwai lo setame la ka chingwai ke pa pass de je phan bang ke ka implement de je phan bang ke 2/3 majority votes nai sela bang ke mo etum chi discuss pono na sa prang selang le tum ben ku PPC ale lo ma labang so puthai tum chithan pono na je NDA alliance tum pen alang le tum ben a jog labang so bill one lo la pen ke ale alam si tame ke than pon do la si ku PP lo ale ke la pen ku pia posi ke lar ponang ko mati laba one nation one election ki bi ponang ko labang so puthak sap so itum chithan pono na lasia ale bangke lahen lo itum ke cheng sia poine namulo ne tangka bangke weso elo mate tangka phangho o elo pusalang le tumen pupon tangka phangho elo mane kopi polop lo dangte ili tumlang namlo lo dangte ningkan siang bong penke penang anani ke ni pharoi ni so sebake election a hiansi apor padam jui apen hala bang so election ki bielong itu mathe pi podma of India long ke state do o lapen la an state ang bong men sitamia along tin se election kapre la posi arni sitami kapre la posi ke budget mate a fund sitami alang tum pado semar pathe pon onang kok dia budget bang pa ong muchot nang kok ama sa tangka dam sami ong muchot a hebi poloma upload tang te transport communication pen chenglot ason arrangement ki kurinang do pick for exam de ala ya tangka ke khoros an na bang ke ilitum one nation one election yang sebilo bang te khoros jok plot pu selang le tumpen pu pon lo one nation one election bang te ani itibet election do mat po se batai do det po si lana tangka ka khoros nang por bang ke ili tuma bang khoros nang nilo la se election a dhiu phan tangka kon an selang tum ka khoros nang ma la bang monal tum google ik deno internet long lang ik deno hada available yong sina tum la hayan sami thane nai podang te nilang thane po details bang ke pini neli than pon oi deji than pri charging ase hal haya tangka bang ke khoros jok plot po si ili tum a GDP bang ke ingdang pon bombo pusipu GDP bang ke grow pon bompo la posi ili tum adia sita me kaching thuria phan paprangon bompo pusi la haya tangka yong se ili tum khoros pang tar telo plo tang te puselang le tum pen isi appoint ma paklang pon lo la pen puthor appoint bang ke la lo government employee tum sita me alang le tum sami mithanga sai chiklem long bet po pusipu alang le tum batai sivet cha por chipinang chotpo batai chipinang nelo an par ke alang le tum ami thanga sai bang ke chiklem long po pusi alang le tum men pupono kupi po salang tum pupono ko lo te election a dhiu lo te batai tin election se alang tum security combination ang di police army lapen ke lo than bang atum lapen ke kapre official tum han an samelang le tum election hian si pon jap ti la bang so pen a jolang tum election na focus rong po mithang sai bang ke panung kram ti pusi alang le tum men paklang pon lo la si la hai tum an se tame watai si yong sa porchipi ma loblang te la anar ni bang galang tum mithang sai chiklem long po lapen mithang phan chi focus long po pusipu lapen ke governance di good governance di lahal alang tum same amina di governance anat focus long po pusipu mane alenge the tum sitame election ai hena bang kya batai ekdom apor pan hok do jok plot po camping nam jok plot po batai si pen si chok te po si det kaching thur je phanalang de tum focus long po alang tum mi thanga duty chiklem long pet po se alang le tum pu pon lo se tamine li pu pon je aso asa election on ke alang le tum thurun plut ple data chok edi mi thanga sayong se ka chiklem ve yi blo tang te konani legislative assembly election along ke Narendra Modi ang suntuk te ay nang niloma te di se taminon ke ili tum thek ponlong he lage moi to mani ga prek chathan bon thul na sinong itum puthor point sa bang itum dam thul na
la pen isia point sa bang ke la lo ni liang toran ba ke pudam et ji opinia sap so pachek man se than pui pose isi bang ke model code of conduct la se election commission atum pen election batai tin aphong tin adim tin election ong selang tu model code of conduct aron bang ke semar ponang voi titi la se non yong si batai si yong selection to do develop lo tang te batai model code of conduct aron se tame ke pas kaselam mo reji mate apor ke chipi reji bang ke joplot po se alang le tum pen paklang pono la se dak ang bong pen penangan opposition no mang ke opposition lo je itum ke itum a country long ke kopilop lo tang te federal structure pena federal structure lo tang te ilitum lang nam lo bang te central government tapen ke state government na bang ke cheprek jam la penang deng ang hoya power system e cheprek jam kopia posi cheprek jam nang kok lo tang te itum ke the along ten se itum ke akhai ka prek tapen ke state system e ka prek lapen ke halada politics pini environment system e cheprek jam ilitum India long ke diverse state culture lapen ke issue di itum culture tami cheprek jam lapen ke issue mate a problem si tami itum cheprek jam interest si tami di aposti ko puson si one nation one election ke kiun poma puse alang litum pen ajok jong ponlo athe one nation one election plotang te lake ai lang namlo plotang te issue si tami sivet po lapen control si tami ha central ben senang control pet po jada son se tame alang tuma teng ben si padam nang kokpo se tame ilitum ke adim ma se cheprek jam la pen interest ma se cheprek jam ko puson lo la ke pusalang litum pen arju pon lo la pen alam se tame a hok te athe people map tang te itum example en pon nang itum kar biang long ke kupilo map long te rada tumaning khang nai ke hemprek laposi hemprek koma sinawan pijima hala phansi rada tumke churi bung lo lapen labang so interest ateng bensi politics sitame dam lo thik laposon nak thak salong ka tum sitame laposon thak do da thek lake si example sinili paklang bonchot lapen ke hapu india line satumen pu ponthulo lanchot takalilang jong si one nation one election jong si papling vekji plotang te lake constitution masilar phun po selang tumen pu pono penangan article ke lar ponang kok po selang tumen pu pono lapen lakhe isi dr ambedkar phan aman ki ppson lo po selang tumen jong pono sila puson dak thak dopiklang alang letum ke jong pon ke bok pon itum lang nam lo plotang te lapen penangan alam ke itum alam se tame ahok jola puson side athe pi pon ma plotang te one nation one election ke lake langdam elo plotang te un si un e ahok pe alam lo lake ko people lo plotang te Kupuson se one nation one election pomati along tin se a terms apena tenure as state tin se ka cheprek apena post tin along se alang ka cheprek edo la se suppose example lang dam lo ne de non ke do bom government gela ke kupilop lo nang te NDA government de NDA alang tum ke alliance lo NDA alliance lo posi siver government pen kali BJP det le alang tum government ke form kali la se la tumang bom mo ka che don de do koklo lo tang te kasi don de dukok pe jo government bang collapse lo government che thak phun lo government he ekdom ingbob dak hangyang lo plodang de copy lo lage ningkan pho playing play prang se la to government ke jutkok lo plodang ten te every 5 years election doi bloten te lang bong lom ke copy long ke claim lang ke la selang to pe na ko la same solution one thulo a solution ke la hen lo ang bong lom se tami ako jong si la puson ang dukok plodang te election ang pathu po election padu thukok po lapen labang so election ke hai command ma hala bang si rule po setame jong si ningkan phong bong pe ningkan ai thomi chok ho si labang so apin ya problem sang do kok plodang te hala non akimi kang ni thom abang ke ningkan hini bet po ningkan hini phi pen hote dissolve to that po mane ako election pa do thu po jolapu lapu plodang te lake ke chok chi thek tik lo one nation one election candidate po lake athei polo plodang te government chipu ek thire athei people of te india long ke tum ke lang nam lo pangte political party do pick la penisi back se majority long lun me se government e form lo pave adak sop alliance chiri nang kok la lo plodang te ko puson siki un puma pusi congress atum pen se tame pudun lo la pen oppose don lo la pen ke lang le tum la bang so bill jong se papas vekji plodang te alang le tumo pen samini li pulo 2/3 majority votes long nei 2/3 pulang te tum lang nam long te BJP ke ko out of MP seat ko andolo lok sabha long itum lang nam lo bang te 543 do to se 543 ang bong ben ke lang le tum ke 360 above ke lang le tum ke long nang ko po 362 alom ke lang tum long po nang ko po long le lo dang te lang tum ko puson se labang so bile papas pon po asinon ke lang le tum det chelang nam lo dang te 290 something an chot
alang tum det party ben ke MP pelodang te komposon siki unpo athe 300 apar nang ji la pen la ke palong ji phan ke alang le tum alliance chibung pik na hala la ke komposon siki chun po pose penangana tum arjudun apen oppose dun lo la se la bang so bill ke pas ke la ke ne ponaing po phanchot athe ke pas iban sungkru chalang tum pulo ke mangel han lo kedam tang election hostame 400 par pulo se tame 300 da paron ede asi 300 da paron ede pose ala hok ha kalang tum 400 par yong se pariat plodang te ala tum maning hang ling se la bang so bill se tame opposition han lang plot pen pas det lo se tame non bangala tum un ede po lalu hasil labang sola mang itu pini lan le chatan mo cholo nang ile tum lang dun bob nang no si debate sikjet lang posi na tum same lang dun tha la peni sia bang ke lalo non kar biang long hawa bang ke president jack a politics project di da bang ke nona kimi sitame organization ang klang thelo organization nong pupune ko pitong pupune same parni interview long ke lang dun lo bang te labang ke political kali posipu di political organization kali hula prang apan bangke political organization pasalang letum pen paklang ponlo alang letum puponlo je alang letum bangke laki all party poposi kaduk kawe political lang lepin pen ajara party pansitame kacing rumadim po kapang rumadim po sepo ala prang atum kiamen chok posi alang atum pen akoi pipon sitame sipen lang damlo plotang te dak question big question bangke lalo te ala bang so men ke hala prang ke dutang dang dele ku pia percent ha somen thole la tum ke kier dun thulok lo alang tu answer pidun lo pike pidun lo je all party leaders pukela ke kado kawe phana sona muk hen ten posipulo hala prang atum ke kalidet pu oi phit sitambe amen kelar sunguma de amena ka prek ta thapme ke hala mangela lo hala prang aban atum ke aban lo choklo chicken ke delo sitame choklo sitame alang atum mang seng thuji plo tang te amena bang kelar mi da bang se satisfaction mane munir atman satisfied tek de answer bang hai la ke non political organization kali phan pusi puchot seta me alang to amena ka prek lar posonte la bang ma jokes ta me pudu na bang de seta me non ke la bang se da bang ke sipen lang namlo plodang te divide and rule la policy sinang apply nang naklo a hoklam ke people of plodang te munir atum confused labji munir atum confused labji sivet amendment ke non seta me penan doi confused lo ke athe kar biang long ke litum lang namlo plodang te penang na ke sar tum ke kilang thek ka ve tum sike ong de kilang thek ka ve tum sike ong la pen ka chini pa me ka ve tum sike ong aposi kapamang hu sitame joy ke ji de athe kapamang hu po alam ke kalis ta confused de ji po bang confusion na bang joy ke ji athe amen isi vet ko pulo la ke de komat kupi koson non bang ke to political organization kali pulo sitame by chance political organization mandate plodang de lagi ko pulo de kamang hu bang ke do ko pura to bang ke alo la se lang dun bom na e tum ne lige thang ta pudun o thai be mo the si bang la na bang chok lo sitame la me na bang ching bar kri ma se satisfied o ede de athea answer hala ke thak do na mata un satisfied o ede de athe pipon ma plodang te abanta do tang lo aka prek sitame itum an english amek sitame ke ong itum lar dun me dis tame people silar le den ma lan shot lalo la se pini gene li lan se than bon chot lo khardom